Welcome to Canigao Island. Guys, mga pisa ta kay before ta magsugod sa atong kuan guys. Pagpamunit og basura diri sa baybayon sa Canigao Island. Okay. Mayroon sa ta kay aron manatay power guys ba. Okay. Welcome to my channel. Welcome to Matagal. Mga ulo ta guys. Napila. Kaneron. August 1. 30 Heroes Day guys niya. Sa waray trabaho nga mao mitabang pa sa Canigao Island. Kay may office ngadto mamunit laman tag basura diri sa Canigao. Okay. Nangisnak sa dakay. Before ta magsugod og kuan ha. Mga basura nga plastic diri sa kanila aron mas limpyo guys ba. Yung tagang kape kaya aron magtigong pag-power na. Mga basura kay mga plastic na sa baybayon dapit na dapat i-maintain ang kahinlo diri sa Canigao Island. Sa katong ganahan ng soroy diri sa Canigao, available na kini. Mosunod lang ta sa health at protocol diri sa lungsod. Face mask unya social distancing unya natay kuan health certificate nga gikan sa RHCU. Okay guys, welcome to my channel. Welcome to Eco TV. Eco PP live in Canigao Island.